I posljedno ljudi, izvinite što danas nema facecam, dobrodošli u 3 Brothers of Serbia. Moje ime nije dragi i evo ga, danas smo na nekom severu našem nekom. Zašto kad ću se ovdje za početak sad su bacili flash kako bi ušli. Ajde, priđi. Tako. Jo, ne. Da leđa tvori iznad prekidaka, što se leđa stoji nešto čoveku. Ali je dobio hedaru, koji sam brale? Imam 2 kila. Kakav majstor sam ja. Onaj. Ajmo momci, napadamo. Ajmo. Baci flash. Tako je bre majstor. Bacili smo taj šugavi flash, ali ovdje hangijaju. Nekako ćemo se uvući unutra i sad su bacili opet flash. O ne, ne vidim ništa. Bacili su bombu. Idemo bre. Dobio sam hedaru. Ajmo majstor, ajmo. Sad ćemo da im opalimo ajmo. Opali ovu bombu. Pukla je bomba, ajmo. Ovdje ćemo se zaštekati. Bacit će sad flash. O ne, ovo je bilo loše po mene. Sad su i ovdje bacili flash. Ne znam šta da radim. Nimo ovaj. Sans. I ovdje bacili flash. Evo ga. Bravo majstore. Bojim se. Aktivirali smo bombu. Bomba eksplodira za 22 sekunde. 20, 19, ajmo momci. Gabana, on zna. Znači, ovdje najviše čuvaju ulaz. Tu moram da ih pobijem. Ajmo, još jedna pobjeda je ovo bila. Idemo vuda. Tako ću bar nekako imati malo strpljenja da bacim bombu. Ajmo. Ulećemo vamo. Puko flash. Ne znamo šta je. Jao, izleteo sam bio. Idemo mi njima da bacimo flash. I sad oni isto ne vide ništa. O ne. Ajmo momci, ajmo. Ovog puta, nisam ja bomba, nisam. Bacamo im ovdje jednu bombu. Popi bombu bre. Ajmo, popi flash, ajmo. Niko ništa ne vidi. Ajmo, nas trojica smo. Ajmo momci. Možemo mi to. Tako je, oslobodili su put. Pukla bomba, jo! Ajmo da srljamo kao budale. O ne! Dobio je. Nisam ga ja ubio. Ajmo, sakrio sam se iza zida. Ajmo, upade. Ajmo, ima li ovdje neke štekare? Nema. O ne! Jao. Dobio sam od jednog pištolja. Idemo majstori, ajmo. Ja ulećem, unutra. Idemo, bacamo vamo bombu. Bacamo jedan flash. O ne, oni su bacili na mene bombu. Sad sam gotov. Ajmo, sad. Eno ga tamo jedan rupi. Jel to on popio head? Nije popio head. Ajmo naši, ajmo. Sans, bana. Ajmo majstore. Jaoj. Kangla, ajmo. Ovdje postavljate bombu. I evo je još jedna pobjeda. Stižemo polako te policajce. Ako sad ne pobedimo, neće biti ništa. Ajmo majstori. Upadamo. Idemo, bacaj bombu. Ovdje bacaj. Bok te. Bacili nam flash. Čučem ovdje i čekam. Ajmo. Jao. Ima 16 života, ne. Jao. Ovo je bilo loše po mene. 23 naprema 22.
sad moram da se potrudim da imam da imam što više kilova, jer ova runda je odlučujuća za teroriste. Ako sad uspjećemo sljedeći put napadamo sa zapadnog zida. Idemo bre, popio je jedan. Ajmo sad, ajmo da se potrudim, ajmo da ih pokokam, ajmo majstor. Sačekat ćemo ih ovdje. Ovdje sam se zaštekao, ne znam više gdje sam. Samo rade bombe. Ajmo sad da izletimo kao budala, ajmo! Tih 3 kila mi nisu dobro došla. Ako sad teroristi izgube, sve je gotovo. Kantar teroristi će odneti pobjedu. A, teroristi će morati kikiriki. Ne može. 2 kesice. Dosta ti je bila. 1 kesica. Nisam dosta ti je. Ajde. Dosta ti je. Dosta. Ajmo majstori. I ovo je naša pobjeda. Sad. Ajmo sad da dotučemo miliciju. Sat i po vremena Đoković Novak je osvojio, evo šta ti pojasni. Idemo bre. Srljamo ko budale. Ja vodim ovu ekipu. Ajmo bre. To je. Ovdje nas čekaju. Bacili su bombu. Ali ne može to ništa mene da zaustavi. Jao. 2 kila. I sad sam ja popio her. Osvojio Miami. Kakav sam ja majstor. Uspio sam da zabeležim 5 kila. Bravo za mene. Idemo bre. 24-23. Stigli smo posle one serije poraza. Idemo bre. Ovo je moja izgleda posljednja runda. Idemo majstore. Idemo. Ajmo ekipo. Unutra. Đoković je pobedio. A moramo i mi. Ajmo bre. Ajmo. Kuka ih. Jebi ga, sad sam dobio. Ono što se nisam nadao. Jao. Ovo mi nije trebalo. Vodimo jedan razlike. Moramo sve da ih pokupamo. I sljedeća runda je posljednja izgleda. Za mene. To je za ovaj. Evo je pobjeda. Ajmo, posljednja runda za mene. Krećemo majstori. Ajmo. Cepaj. Ajmo sada ih pokidamo. Ajmo, ovdje pucaju snajperima. Ajmo mi da im bacimo jednu. Od dole, žabica. Popi flash. Evo ti flash. Pa se napi flasha. Ajmo bre čobani. Možemo mi to. Možemo. Bacaj smoke. Jao. Kakav sam majstor. Ne. Pukao sam hedarku. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Zdravo.